Salota sile porang mange-mange annerilino numati primamo lintang paleng ikalenu mangerian
sino annerilino tuli apirau nyawaku manggitungi sarenu unaku toa jeratmu mamuluara pace nyawaku dingin-dingin pak maiku jeratmu mami kurang bisa lu natumpai jene mata wakrisiku inake nu boli mas sino annerilino tuli apirau nyawaku manggitungi sarenu unaku toa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Ya, terhormat orang tua kita, Bapak Muhammad Salih dan Bapak Haji Johan Dinau selaku tuan rumah Jumat dan kuliah seluruh hadirin wal hadirat. Pertama mari kita sama-sama mendengarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu acara yakni walimatul urus atau acara pernikahan. Selanjutnya salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kehadiran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau di hadirat yang kami hormati. Sebelum kita dibakamai acara yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat
dan sangat berbahagia ini, yaitu di rumah kediaman Jumain Egul. Nah, terlebih dahulu itu keputusan lana itu Ramli bin Sadu sekeluarga. Jadi baiklah kita mempersingkat waktu untuk Debbie jelaskan itu lembaga pembicaraan beliau. Nah iya, karena ya ongkos pernikahan atau biaya pernikahan jadinya 45 juta. 45 juta rupiah. Ya. Iya. David, gini. Nalap ini ko terang nang ni. Kurang-kurang tag kanang-kanang bahaya mo. Bahaya Kali masih kau kamu dengan pernikah. Iya. Yang itu kita mana? Nak pergi nak pare tinung tu mana? Kalau tinung tu pare yang macam mana ni? Banyak kapal lain. Iya. Yang talumpang mami dipakai malam. Iya. Mana malam ini? Disampaikan oleh Bapak Ibu Rafael selaku acara dan loa kulangi motorik supaya mereka masih dengan pesan loa pertama loa naik atau aja 45 juta beras bilangan liter roti kulu sunrana bulan nanti bersamaan dengan pengantin laki-laki. Nah iya waktunya yang untuk tanggal 29 Maret 2022 berdebatan 25 sahabat 25 sahabat iya 1443 Hijriah. Iya demikian agar kita pada itu penjelasan ya Karena ini tayang gitu. apa ini kan itu ya kita bukan itu. Demikian aja kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti dulu tempat dulu supaya bagus tidak gambarnya. Pedek laos so tak sele taunge magina
apa maksudnya? Wen, Jay, kano wen? Batawa-tawa gitu na. Wah, sana na. Sisanya mah janda-janda ya. Janda apa ada janda-janda? Ada janda mau nggak anu nih? Ada janda-janda apa? Iya, iya. Ay kumuman niya mo sa lompatan na. Ai disayang Allah rambang Paka baji ki borita daile Bayang-bayang Allah rambang ki masinga sama turu daile Rajale Allah naki rambang naki rambangan rambale sayang Ansom bali mate ne ari kodong Bomba na barang galuru na samalona daile Nakidrambangan le rambale sayang Ansom bali mate ne ari kodong Ai disayang Allah rambang te akina parakat teri kodong Bayang
bayang-bayang Allah rambang teyakina parakatena ille Rajale Allah nakirambangan nakirambangan le rambale sayang amang rasangan tak boleh kondek tinggi ala pasio si kaliada ele nakidrambangan le rambale sayang na amang rasangan ta rikodong والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام
هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. يتلو صحبا مطهرة فيها كتب قيمة وبينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا الله سبحانك اللهم تيكم فيها سلام وما Minta ka nga nila nung rapay ko dili. Rapay ko dili. Yung. Pasana sige deh, gandra eh. Tama kay. Uy, nunjuk. Mama. Allah
Ya di dalam. Iya, aku pak. Tante tabi. Saya lagi ada. Ma pegang saya. Nena lobet. Sarah. Tidak ada. Sarah mana? Sarah. Oh, lagi sini kerawang. Ayo balik. Itu Basrian. Situ udah. Masuk ini kawan. Ini mana lanang? Ayo ada. Dari pengipit. Katiko. Oh, sempit. Berapa kita? Nabaka juga benefit. Iya. Kasih, Pak. Aku sih, aku sih. Itu kamu nu kasih game. Ulang tahun, Bi. Baru palapok mulu. Di sini 25 toh. Saya 50. Sini 75. Sudah beda ya? Tunggu pasukan. Ini sudah. Sampai lari mau kemudian. Aku ngumpul tuh sama kita. Iya, sudah. Biar foto. Setengah. Buat foto. Baik, banyak cuma tenok foto kah? Masih nggak tahu tidak ada yang mana. Pas samin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mana tuh
Hah? Luar biasa. Kameranya pun sekali. Ini orang filter ke sekali. Iya sih, iya sih. Gitu. Tayo na dyan. Gitu memang. Oh iya baru bikin susu. Boleh tahu. Padahal nggak tahu. Kalian Jurawa layar. Muna senyum-senyum ko bilang. warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Dia astaga. Salamat dulu. Satu kali, Pi. Foto jangan tahu salamnya. Dijadiin na kaya. Salamat mo ko. Salamat. Ada yang Anuta. Anak Kadista. Lama anak perawatan. Wih, astaga kalau pemplok gue. Di sini dulu satu kali ya. Saya juga. Gaya tadi. Dari papan jalan. Muka Pak jangan begitu kau. Tuh 2, 3. Ini tanda terus 10. Oh, video di bawah ini. Bukan, ini. Hah? Oh. Baca ini kan kira? Iya, mantap. Foto, Iya, iya. Jam aku. 1, 2, 3. Ya, oke. Satu kali jakin aku. Saya aja paling jahit foto dan dia main. Paling banyak gaya, Bos. Paling cantik, paling imut, paling mokai. Ya, 1, 2, 3. Keluar. Ngapa tarik potong nih? Kok ketawa? Tanpa sanja. Langsung saya. Banyak-banyak ini foto Nasra. Banyak-banyak. Panai. Astaga, Bella kira. Bella mah pada dipotong ya. Lebih basi ini bangnya ibu pegang ya. Lembaran kan? Nggak tahu di mana? Tidak. Di bawah. Dia seribunya?
Bagis cepat. Udah mah. Mau datang ke Yuli. Sudah lebaran haji tahuan. Masih udah karancing. Yang mencepat oleh saya. Ih, GF. Kamu dulu. Semoga panjang umur. Masih banyak draminya. Kamu Rom, kalau sudah itu biar peduli diri. Ya. Kamu. Ya foto dulu balik balik. Oh, kita pas banyak tuh habis balik. Bapak. Seru naik apa buat. Tompo siya sa kami pinanaliban na. Libat niya pa din mantal. Sumber kamu deh. Kasi kagilalaman ka mantal ko. Dahil na sudah, ulang balik sudah. Sino mo kambali? Ketun tayo, kasi buka masuk ini tutup pa. Pakin tangi. Pakin tangi. Makin lagi. Lemari kita sikit nanti lemari. Siti nak we. Muna. Lara. Muna. Anjur. Salah. Mama. Oh iya. Untuk muna untuk. Ada tidak pedis ini Lalu tongkol jam. Eso lu nak muna kena. May Gino. Emang. Puro na kami kumakingan na. Ano ni Kyo natin. Sedih hidup. Pero kumamit foto na. Ya, ini nggak pampunan nih kepangalangan ya. Pajaminnya kan aku
minyak oli na lagi awan. Salim. Salim. Wala main. Panas. Tahan. Pacalan lagi. Dari situ dihalain kamera iya. Katanya nama jadi. Nah, pakai tangan kiri nih. Oh itu lanan dan najai saran. Iya. Iya. Oh. Mana lebih enak? Saya sudah tahu. Lebih baik kali Isa. Isa minta pena malah. Di bapak yang lebih kalah. Mananjon aku bela kalengmu ripaciniku mingkakai kau mami ku boli lalang tak mai ilalang ridolangang ikau ku manyombana mak boya dali telasaku upah naku mengandung tenang tunu gana ruang lebang rijulu topeku ikau tonji tunggal minasangku Alemi nu jarre kita padu ribata raya barang